cewek ya? Pada ngapain nih cewek? Wah, kalau gua ke sono sih, gua dikerubutin sama gula dimakan semut. Nah. Tadi Mama mana? Tadi bukannya di sini. Oh, tuh dia tuh, lihat nggak? Bener-bener tuh Mang Buluk kagak bisa ngeliat cewek dikit. Udah deh, langsung kalaler ijo, nomplok sana sini. Jul. Saya ngaruh nah, Jul. Ngapain lagi sih nih orang? Tahu? Macam hajar aja lagi, Jul. Wajar. Tukang kredit kampungan. Apa lagi sih lu kesini? Lu tuh siapa sih? Hah? Setiap datang ngomel-ngomelin gue mulu. Lu siapa? Ambil pen sama buku catatan. Ya, catat nama gue Lucy. Gue yang bakal bikin lu orang kembali seperti semula. Gembel. Lucy siapa? Kodok. Dasar lu, badut ancol. Apa sih dia, Jul? Sakit, saya nggak kenapa sih tuh orang? Gila kali. Kodok lu. Ayo, Tim, masuk ah. Gua datang kemari tidak semata-mata mencari bisnis. Lu denger nih, siapa tahu di antara kalian ini bisa gue bisnisin. Masa saya mau dibisnisin, Om? Ya mana mungkin sih lu cakep ini gue bisnisin. Maksudnya gua nih mau buka satu pabrik susu. Jadi kan gue butuh wanita-wanita cantik seperti kalian ini maksud gue. Jadi nanti maksud gua itu ada Sapi perak gitu, Om. Oh. Kamu nggak usah tersinggung dong. Masa cantik ini kamu? Nggak mungkin dong gue bikin sapi perah. Maksud gue, lu nanti gue jadiin sales.